Kublai pi barok ipiang subhay pi sya kani ketup kebor jengi mentah ke janmit. Hasyam sedang ini pechwa yakimat kibukongsan. Syong ya keren Narendra Modi bat Menteri Rangba ke Australia o Anthony Albanese hanong ba New Delhi. Haduk shispa kat riutuli dan ki jingja ki baydei bat ki kampean ki bahap apok narcotic drugs and psychotropic substances arjar RPR pentep u DGP ke Jala Meghalaya o LR Bishnoi. Menteri Rangba berem ke Jala u badiru nang tauan ke seng TMC umukul M Sangmau la kubur ya ke jimbam lerkam jong ke seng jong u hak election ke berang sudap ong ba ke jing pat vote kala yalam sya ke jing sya rem jong ke TMC. Bat penmi Kajanti Hills Autonomous District Council dakawai ke Surya kamang tingka ha ke sngikot jong ke dorbar ke baar sngi linter. Ki khubar ki babanya. Menteri Rangba duk jong keri India Narendra Modi. Bat Menteri Rangba duk jong keri Australia Anthony Albanese mentah ke sngi kila syong jingelang hanong ba New Delhi. Hak ni ke jingelang India Australia Annual Summit ke Baningkong. Baro artli kiri kila penpawe ke jinglong bakloi jongki banang kampen jeliu su ya ke jingye dei bakongsan jongki baro artli kiri kila isam markliang ru ya ki dorkas ya smutu jingmut ha ka baye dei bat ke jingye trilang ha ki kam sports bat ka audio visual co production kila isam markliang ru ya ki kindon baper ha ka baye dei bat ka India Australia Solar Task Force ki shiti bakongsan ha ka baye dei bat ka Atal Innovation Mission and Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. Hak ni kasngi Modi ula ong ba ka India bat ka Australia kila penlong ya ka jingya pliu jingmut basani bha bandang kampen jeliu shu ya ka jingya dei jongki. प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हम Director General of Police o LR Bishnoi ula pentip baki pulit ka Jala Meghalaya ha kini ki hinru benai beladem kilayo ban kurup ya ki dawai pun bua ki bakin thupru ya ki drong haba ajing kren hakilat pathai kubor menta kasni ula ong bahaus nem arajar RPR la register ya shispa khandritli ki jingja ha ka ba ula ong ba ki dei ki jingja ki babuntam ki bahap apo ka ai narcotic drugs and psychotropic substances NDPS Ula ong susuru ba ki pulit kilayo kem arspa lai pesangut ki brio haus nam arajar RPR bat kila kurup ru kembahan rupaut li kali bela penankam dakinong kahidrok. Ula pentep ru ba haus nam arajar RPR shispa prapunyot li ki mobile phone kila syak ban kurup no ha bat na pedeng kini kila la ruban twet bat ban lap ya ki butre kam jong kinong kahidrok bat ula pentep susu ba ula yo ru ban kurup hadu 0.1 kilo ki drog heroin haus nam arajar RPR. Each and every citizen of the state to take the state out of the grip of the drug abuse. And government is highly concerned, government of India is highly concerned, so we should work in whatever possible way we should contribute to break the deadly chain between the supplier and the consumers. Ki pulit ki latwet ya arngut ki basubadon kti ha kaban penyap ya ka omeka merthong Nabaya kamet yap ke jongka ka badon ya ka dakmong lalap na yam dangshen. U DIG ka Eastern Range Meghalaya u Davis NR Merak. Ulayatu akilat trai kubor ha ka jingelang ka belalong hene kasngi. Baki arngut ki basu badon kti ya ki bala yo I kaduk ringkat bat kene kalanot kila petre. Ula pentep bala yo pediang ya ka jing ujor jak brio ha ka lai terik mentau benai. Kat ba ya kini ki runar la yo I kaduk ha ka arpun riu terik mensyem benai. Now, this zero FIR was initially registered after this unnatural death has been established. So, once this case is registered, Luminary Police Station will pick it up because that zero FIR is being registered and it's transferred to Luminary Police Station.
As of now, however, unfortunately, those two suspects who were last seen with the victim, they are absconding as of now. So we are trying our best to find them. U Menteri Rang Ba Barem Jong ka Jela u Badairu nang Tawaan Jong ka Seng TMC umukul Sangma hakasngi palay ulaong ba ka jing syaram kaput Jong ka Seng Jong U kadai nakadaw Jong ka jing pia palat Jong ki vote hapadeng bon ki kertong hakni election kablang sudapsyan ulayatu hakinong patay kubor ba ka rai Jong ki ba harilum Khasi klapen pausya ya ka ka baki trang ka TMC kelala banyo tang santli ki syuki na padeng ki san pun riu teli ki ba kala aireng ulah kenok persyaru ba kajing bamla bantau sorkar nakaliang Jong ka Seng ka Jong U kadai nakadaw Jong ka jing yadi yathit kulai lani ka san pertai horse trading. People in authority who wants to win election by using the illegitimate wealth that they accumulate, then what is going to be the future of the state? This is precisely what we wanted to prevail upon the people. Because if all these things are allowed, then as I say, people will not find good people willing to join politics. And then what happens is what I have said. Then you'll be ruled by people who you don't want to be ruled by. Kajantia Hills Autonomous District Council hakash pautrig ulaber. Kelapin mi ya kamang tingka kabalatam ya ka arspa san klur tingka henry kabudunaru da laipau point henry not klur tingka. Usembut syong kenor u Dr. Sanki Syangpung. Ulapan bena hapok ki yung dorbar ba ya kene kamang tingka lapan mi da kawai kasur hapok ki yung dorbar klem kano kajing persya. U Chief Executive Member u ba Thombor Shiwat. Ulawan ra ya kene kamang tingka hakasngi sedang ya ka dorbar mang tingka kaba ars ni lenter henin kasngi. Kamaswa ki MDC kila syong yakran halor kani kamang tingka bat kila kenturu ya ka executive committee ban pensange no ya ka jinglait mi tu jong ki song tingka kanang ba enla ban pendap penbiang ya ki jinglut jingsap jong ka JHADC kam hadien kayong darbar kelapen miru ya ka an Janta Hills Autonomous District trading by non-tribal First Amendment rules arjar arpulai Katanat Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar Jela Meghalaya Mentaka sengi kelale burom ya ke kinhun ya kai football jong ke Jela Meghalaya. Kablawan baar ha ke lempung bah nyopun riu jong ke National Football Championship for Heroes Santosh Trophy arajar arpulai. Haswa ke jingle burom kene ke kinhun ya kai kelai shimbenta ha ke open truck road show ha ke leng ki jaka jong ke nong ba Shillong. Ka jingle burom ka bakerpang yaki lapen long ha madan yoringhap ka badon halait mukra hadien balakut ke jingyat lenti ke jongki. Hani kasngi ha kapor men step perngap kawai katrok henriu syaka kabadon yu number AS UAD Lailai Sanlai kala ingkon khat na ka jingklang jong kading kani kalaja hasyang bangla kabayat lingbaya ka surok ba National Highway ka Henriu Hariboy District ya kadaw jong ka jingkem ding 4 la ban batay Henry la suba bakadon ka jingshot hakiwayar kabla penlong ya ka jingkem ding bat amsyam ladon ki bamensaw ha kani ka jingja Mentapat nginpet ya kajilong jiman kesun beneng hasilong. Kajing syet kalong arpo point kandai degree Celsius bat kajing kret kalong shipau point nyaw degree Celsius. Kajing skam kawaw kalong rupusan nakshi spa kapor menstep bat new pulai nakshi spa ha kapor janmit. Kesun beneng kanrang hasilong. Sa sisin pat ipin kenmau biang yapi baya kani ka kubor kajongi. Pila ru ban page ha kaju kapor ha ka YouTube channel bat ru pila ban page kubor baman lakasi ya ka Facebook ka Twitter bat ka Instagram jong ka di news shilong. Haswa bangin pinkot ngipet biang saisen yakimat kibakongsan. Syong yakran unaran Ramodi bu Menteri Rang Ba ko Australia o Anthony Albanese hanong ba New Delhi. Haduk shispa kadru tuli don ki jingja ki bayday bat ki kambean ki bahap apo ka narcotic drugs and psychotropic substances arjar R2R pentip u DGP ke Jela Meghalaya u LR Bishnoi.
Menteri Rang Ba Abrem Kajala ubadiru nang tawaan kaseng TMC umukal sangma ula kubur ya kajing bamlerkam jong kaseng jong uha ke election kabrang sudem. Ong ba kajing pat vote kalayalam sya kajing syarem jong ka TMC. Bat pinmi ka Jaintia Hills Autonomous District Council dakaway kasur ya kamang tingka ha kasngikot jong ka dorbar ka ba ars ni lenter. Ti perlok katung la poisha kabakut jong kani katuk kubor jengi mata ka janmit hadum na syameng bat pila syai kasngi kublai pi barbo.